Fáilteach Páirc Conleth an seo in a Droichead nó Clifa Ceathrú Ceannais a Google Luain cuasaí Iomána an Craobh seo orthe an bhaid ag O'Neill's agus blá Cliath an bailach gimmert an seo Gildara turtáid I Fhailí agus meic lá bra grain an seo agus sló bra bailísteach a tosmuid a dús leis na fórne agus tosmuid le furin blá Cliath agus blá Cliath furin ceannasáir a chunne intrama dónaíag le cad ide sa glyfa rivise seo mar sin tá sé teisteach le beidir taíocha tá siad chuir David Purcell sin beidir luch atá cum sin gortú Craobh sin atá Daniel Joyce School té Móthó tá Ben Lynch agus beidir lína lechú láid Phil Murphy a cúig David Lucy ag sé agus Lorna Park beidir an bhirt is tábhachtaí go bhlá Cliath Brendan Kenny as mar chud na Crocaí agus Connlaodh tíomh leis as a club céannas Tá mar derma níl David Purcell I mar sinseir íon sesin ag mar tá Derrickil Duff I bhí ósa fad an rád na minar gon an seo tá sesin ar a dahat slát agus tíbhaisteó tá Ali Gaffney William Wheatley agus sa gáineáil an gandíomh a cúte ag Daniel O'Reilly a Kelly munisce fu dó cad gonne éontrama mar sin beisi asú maigin teanán beidir a sinna dhéanana I ríist mar sin sinna full an blá Cliath Uíbh bhfuil a gortaí Craobh sin agus bulle mór don nóid Turgainen Daniel Hand agus Rory Kelly trúr gortaí acu sin a tá níos go sin leis Adam Screeney gimmert a gáineáil near taihí sinseir ag lead I Fhailí go léide James Mahan angisteach gonne na gáileh is na gandíomh de cad Liam Hórta ben an sinseir Brechin Kavanagh ben an sinseir go Donald Shirley mar sin tá siad láidir sna cúlaí Lee Kavanagh agus Niall Furlong a lá na Páirce agus Dan Ravenhill Fhailí a mín mar I Fhailí san sinseir eisina da slát Conor Egan tá sesin datisteach mar lá tosach fear dimid pell agus amhaint go I Fhailí faois faoi seaplainn déag agus a gáineáil Adam Screeney agus clogad glas sin aige agus na deas eiceil a eist an áhain seisteach a gúin na gáileh mar onadaí san rád sinseir a nearclifií cáilte aige agus hang seisteach mar onadaí a gúin na gáileh chamás an rád se cúpla seachtainach an clufi bhíarbán I méal na slua ach tá se lánachlaí agus réile tá spontas a hurtt in seo an réitear an sin fecinn se be agus sin Páirc don sin a Ceannais agus lá bra gréin an seo slú bra go háir an tíomh seo agus an dáir an benach réinis fecinn se pen an bhlá Cliath mar derma Purcell is buile mór sin Hobson agus trúr an esamh I Fhailí Kelly Gainen agus Daniel Hand chomá mar sin Nimnaí meastamh dáir nach sin fá bhfuil beidir panel ad agus tá panel láidir ag an dáirin tá se Harbheith tense agus an himnaí fecinn se sin bháil tuachbeag isce sul dos muid agus an Páirc go hála an seo ar ósa fad an Páirc go deas ach I Fhailí rán an úidir agus tú Ravenhill Kavanagh Donald Shirley agus Screeney ar an Liam Hór cúlpa amach má agus near taigh na se go leor grúteach up don nói agus captí na fórne na Adam Screeney sin na Conleth leis an irin be sé simú cé chudas blá Cliath a marcáil Screeney go hatú súléir chuineáil a bheróg ach tá neart imnoíad ag I Fhailí an domastíine mar sin scearhain ceapin or na bhíon agus an sin cáfirsteach an slitter tágaí an seo agus muide brenneach ar barc an sin tá seála híomh leh deise go clé ní se choláid is bhí nátréile th an 16 nach tá se láide go má ach mar teach a gin sin ar barc áil an seo an job den acu Tá ná Páirc Parnell ní se ar fáil fiú láid ach ní se bhád as blá Cliath mar sin an fach se Rónaí ag blá Cliath agus ben be siad gur tholachan cín an clufa Ceannais chu go Luain tá nó bhí I Fhailí I rán go híon ach na dús bear an na bhíon agus an sin caafar seach an slitter idir blá Cliath agus I Fhailí. Please stand for on the lead.
Slú bra ball isteach an seo, má dearma, agus bíon slú bra cholátáin tú bháilín na lintí seo, agus go leorgan slú an tíomh seo an Páirc. Agus is asún na gréine, agus simúl ghuiil Cathal Kennedy mi mach go lána Páirc go bhloc Cliath hana hain. Agus an réitear, so cínta go na muir cumán, muirisce, agus choile is ná teart. Agus sé bhid is sé, David Lucy tá míisneach a marcáil Adam Screeney. A feic mo linn, as le baint más a Cluiche Ceannais. Agus sé tar fáteag í bháile hana hain. Agus fáteag Screeney. Screeney ceann glóta tas an treid Conor Doyle. Ach cosin twa dinta. Conor Groch of Cliath. Agus Screeney hard. He's 10 second and léargus sin teige. Agus an tá dearg de Cliath go réala sé sin. Spásia tamach an seo cúpta sí fáte. Ag Daniel Kelly. Kelly. Agus Cork Cumán das an Thompson. Ag Shane Rigney. Agus Iváili fáil sitar ash. Smachtaigh das ag Ravenhill. Tinta go hálainn aige. Iváili go an 19 shots déta should score am shoot. Fósa gimocht. Shirley Casa. Casa na sheer. Fáteag Screeney. Adam Freevrú. Ag Lucy. Screeney díos go an passion chuisteach. Ach cosins bá dinta agus arú dearnach dinta go Cliath. Fecim Cillian Costello isté fort nimra. Sig fáte ag Brendan Kenny an ammonia shot to Lewis last faoi. Dinta go Kenny. Ceann bulte ag Crosby which aren't sasnan. Tá sí aren't sasnan. Scored das ag Crosby. A high Croia ag Kenny. Agus in héad scored Cliath héad an siacu. High Cliath vísa Cluiche Ceannais a gunne. Iváili an bhíon Chicate. Ceann fáte ag Liam Hort a buile má ige an sitar. Tá láhíteach a Ravenhill a sin dinta go das aige agus score clót ar fád ag Dan Ravenhill. Agus sin score all in your fad. Agus score má fe céan dóhiamh. Ach amach sin go má ceann fada. Cúbal bhlá Cliath. Beidir nach le himnaí chomór sin ag bhlá Cliath. Himnaí láidir ag Iváili. Ceann glanta, isteach Joe. Lines and Thompsonach. Conor Groch cíntu. Bhlá Cliath ar ash, fáte ash Daniel Joyce an seo. There's Commentator Peregrine. Ceann smachtaigh das an Thompson ag Finn Murphy. Murphy, fell dinta Neil. Conleth an seo. She called to Connlaodh agus í fáte ash ag Shane Rigney. Rigney, also Tora score, will she shin on, Tama Chiappa will she, Aaron Sasnod, and score fad ag Shane Rigney. Agus Nash tú shelf at Harla. Agus tú smart ag Iváili shot. Joyce a fad ríist, ach imnarí sa mesh here in Chenning. Ceann go sin. Cavna dinta go má. Agus puck sé grúte. Agus fáca sin ceann seo ag Liam Hort. Achrí spáis tíbh stigan lína lántas sin. Gur Screeney am shoot. Sin tá dinta ag Hort an ceann sin léite Conor Groch a ríist. Go leor shelf fáte ag dí seo. Cos it's wá ag David Lucy an seo agus eistigh as ag Bhlá Cliath tá Bhlá Cliath is sí siar. Ní timnaí takeíach tíobh sin fád sin go háling ag Daniel Kelly. Ger Kenny am shoot ach ní na pass crean. Agus a léite ag Hogan. Come on cáilte gceart an sitar fáte aisig Iváili. Ríist isteach a Joe Screeney. Tá go má Lucy chéadar. Agus fell into Screeney. An láh an áard sin agus tá fiad fell into. David Lucy has cholar cartíí ar dús. Ach an sin in láh eile an láh scailteach an Thompson agus puck séir. Agus sean ag Adam Screeney ceann seo. Chun thar sin sasnacht fecinn chipta se builte a tíobh líne. Mar sin ní se cho éasca sin. Agus gur tú bliana don chud asca Screeney ó tús na bliana an ceann sin builte aige agus tá sí Aaron Sasnon scór das chéad scór fáte ag Adam. Agus sí cín as a chéile fáte ag Iváili níis.
Nushartain, Blockly Gyar, Shans Toki, Injection Smachti Aku, Pukisus Fiera, Tall Open Thompson, Fossa Kennedy Nish, Gyar, Ag Murphy, or Murphy and Conleth should Blockly and Yeen, Conscian Green, Jimmy Gama at Even Lavadesha, Toki Skupig Lim Horwell, in order to stick in slots fake the right tour. Hormerson. Can Gyar Toki get Machfadla, AJ Cleary. He adds a PJ. Shincher Leval Yachama. Blockly could bruise us initial gunshot. Fotig. O'Kelly East. Oh, well, it didn't Blockly too. So love it. Callum Graham. Chief Smarty Graham Tall. And sending Crosby for the Heads. Gorg Blockly. Bert TV Moro. Crosby. All team for the Gert Color. Because Newbridge push game. They Toki again. Data Shan pass the Hort near Hug. Angus Liam Hort, Railish and Goncho got. Teacher Fadish and Goncho. Kyvlin's mind did Gaffney, or he did Lions and Hampshire Agus Craobh. Ashen late say Connlaodh. Jashin Smachti Egg Blockly after Jashin Denta Gazasaku. Agus Fhailí Éalú Nishig Ben Lynch. Ben, Kieran Lena Lonta Soshanamshu. Denta Gazasaku Goholins in there. Egg Gaffney. Agus Falls into Gaffney. Taw on over Denta Gaffney and Thompson. Rúshagaman conscience in there. And you're more cool than he pulled it. But they're top Blockly Gimmertle. Benach Bert Simnesh. And Murphy Gimmertle on the park. Kick his top. Daniel O'Kelly is C Shear. Shashans on Varna shall I do. Agus in Conscience, Harn Sasson, like Daniel O'Kelly. Ivan Yemi Garnish and Urshadish. Jeez, Mahan. Let's roll. Connor Doyle, Agus. Well, Kinna Askavila is in the great turn. Agus took a screeny mach. Nishin Goncho Hugel. And Garen found the Vedu Richt. Nishin screeny. Cake on foot ticket. And Fhailí and Dar Connlaodh. Dan Ravenhill agus Carl Kennedy could anna the Céad on the park Hashin. Schulte Rish Darren Sasson ag Screeny. Chimpeda fought ticket. Agus tá Iváile héis sucr sí sa glufa seo. Tá farca hálna tá Fhaoinis and Shaston and Níla Matron fair on a Heidilna Shepherd and Conchard leis. So the Gadasig follow Derek Kilduff. Well, Kilduff none of a Creen, Neil. Peir Kudamu Nishek Blockly. Canadian Kudamu, Eggy Volley Fos, Gyar Heinchid, Irisht, Mach Fadala, Rigney. I'll do a sig Rigney. Conscience Stachatzo, Lina Lontas Irisht. Lines are Stachan Tamsha, Achanursha. Fair Blockly, Edinu Fadal. Agus David Lucy, Tokisha and Puxir shot. Bert Simnesh, Trúber nach Simnesh ag Iváile, Hein Blockly Fada, Masha Dakara Smachtu. Kilduff Garen Conscience Smachtu, Donald Shirley's in the Gama. Agus Puck Shasavis on go Iváile. Offensive force is in the phone yet. Agus the turn to Leo Numet. Ten Conscience Chasnach Bikek, she shall late take Daniel O'Kelly. Ta, Achty fought to Dash Connor Doyle. Agus produce a Gligan fought to O'Kelly happen. Yeah, Tadami Errol and Chin. Bench to Dash Blockly and Bikerkamach. He's right to the Keen to Merkappen. Bullybeg Sigliggan for the Tráchtaire, Daniel O'Kelly. Droichead for Shat going to Interma. Right here, keen to good shot Carcador.
agus tugal doch tá sé 10 seo. Mar sin Conleth ní féiles in count a score cá se hol gear. Agus í fortráis go Kelly tíir se sin faoi. Bhfuil Sharon Sasnon tá se siúlt ag Sharon Sasnon an score fad. Agus Péidir fát aige. Agus freigrama ag Cliath. Cé bhfuil an seileamh bheith ar fad ag íomháilí. Maithin ceann sin casta. Neamh go náthach aige trí fát ag Conor Doyle. Drochfas ag Doyle. Murphy gur sa tórid. Gúte Murphy. Pass das ag Kilduff. Bhfuil tesin an na fóine chur ó scór níl. A hím love deise ag Kilduff. Tí cína múna sig Cliath. Cluiche dúiseach ag Gart fósach. Ceann sin builte fad ag thóir. Smachtaí das agus fáte ag Senan Crosby. Crosby ceann áardach. Bhí cheach mar sin ag Bert Uíbháileach níon trí bristan seo ag Daniel O'Kelly. O'Kelly pucaí Susan Dóra aige. Agus Cathal Kennedy caiisiáil siar an pass. Sách Crean aige. Fátan seo ag Cillian Costello. Cabla Cliath siar a sin denta go acu. Ach bhí sé mí thar an tíomhlín i ceapain. Ja, a thar an tíomhlín ar muir tíomhlíne. Agus ag ginta a bant le sin nach Cabla Cliath is sí siar mar tá Zachrub. Seo le James Mahan. Agus nach lú go má gon na gaiileh sa gríomh Shincher. Go le seachtainach an. Ní sé bhfuil an tíomh seo ná an tíomh hall. Fortráis ag Cliath Brendan Kenny ach duine dearman si ficus suas. Agus fortráis Kenny níl titan se talla. Na féil go Faróg na Crócaí tá sé gur áiríonn sin agus a héana agus Lee Kavanagh. Luas aisteach ag Brendan Kenny a héana agus Conleth. Réitear chuna cháisteach. Feiceann sin níl na himráir a fad siar sách fadach. Fáte Kennedy tá sinús fáte te ag na lad seo. Sí fáte ag Ravenhill. Agus puc seans fes an go bhfuil Cliath. Stadach mar chlufa go dtí seo. Agus Conleth is fáil frí réile sin puc seasta seo geal. Ceann áling é Conleth á sí sin glóteach ní aile Brendan Kenny sin nach chuineáil ste agus Gamúir de Kenny. Is bhíon iarad héisiil susan é agus bhí sé Brendan Kenny gur botún denta again second a hurla se sin. Agus feicim Cárthach. Agus be Kenny súil gur buí atá. Bhí sé sin gear go hálaí a Conleth nach ní raibh le Kenny níor chu stas a lámh agus tá líor de titim riad go na himráí ná. Ach tá fear Uíbháilí cearc Shirley. Agus sin na fáil deochach Cliath sele screen í ríist. Ar mór an feiceann ró fós sa nimmert. Agus screen í hol siar písa bug. Screen ínis seachtú slát amach. An bharna sin a bhéadú ríist go dtí ráchúlín. Na bail siad a chéad le. Agus screen í rá bula agus Sharon Sasnon. Tí cín as a chéad le fáte aige. Gan inscór fós bhain nimmert aige be Cliath sásta go má le sin. Agus mar fósín splanca in sa clufa. Ceann sin builte fada ag Cliath. Crosby gur síos ar a sitar ag grúteráis ag Uíbháilí.
agus Boston Chug Ravenhill Ravenhill an conscience machtú a dóíocht fátige Gdas a Connlaodh Conleth se bheith crín is a bas tá se crín ach Shirley Ceathrú an sin duine má agus Brechin Cavanagh ní bhean se chaláide sin nach tá se láide ní was Cliiste Conor Doyle girl she said a slitún tamsin agus I bháilinis a tógáil Rigney tugann se an pás ag Naomh Cárthach Conor Egan ní si puchas ús ag Egan nach bhí rial na buntaiste ag I bháil agus be seanta gomnis trí cín chuid na fórne go chéidir sa glufa Charíos botún tá sé dechar ar bhlach Cliath tá sé de gimmert le a burt simnis na coolla agus simple na parcach mata do roianna sin agus gur an sliptar roll an núnsanál ca du bheith crín ach se fear atá crín scríní agus iirecht aige an Cárthach Ceannais agus sin Schulte ar an tasan ag scríní chéidir sa glufa bhfuil I bháilí héis an bhar na bhéadú go trí cín Ríist Tangwall an smacht Ligan síos leis bhlach Cliath agus an second chun tú brúar tain sé dechar éilú dúnta go mag Murphy a sin nach lan suas Shepherd ceann Gardaí a charíist chéad Tangwall ag bhlach Cliath fáte Kenny tá brú damananta á chuir ar furlong an tam sin a Conleth mar géirí sin I ficus suas Ravenhill ó rion na ríist Lucian agus I ficus suas faoi ar an tam sin go Kelly isteach a dro Gaffney ach an rása sin ní rú Gaffney an rása sin sin flitar rús an gan sin agus tá bhlach Cliath gobar crua ach ní a gaiirí lo Shelváil agus a bheith crín leis Brechin Cavanagh ag Mahan inis ag Mahan Canse chuisteach Jolín Lántas a denta go Hurling agus chaigdín san tamseidir Lines agus Craobh agus a Craobh duine go má Lucy nuair se smachtaí go deasig sin an Crosby Cumann Cultic fear bháilí cá tú puc sír hógáil agus a sin denta go má gréiteoir James O'Sullivan an second a Hulchan an Cumann well ní fééis at gramú ílan an lámh agus denta go má ag sin an Crosby tá gobar go crua ach tá ceann se deachanna sé Daniel O'Kelly Mark deas a ghaon sin ar Daniel O'Kelly tromlacht an scór ní fáte go bhlach Cliath agus íseo an ceann seo tá sí sinna breanú achraím tí soft fada tá sí isteach a lámha Liam Hoare denta go maige mar tá ag díonn sin láidir Iirecht maig O'Kelly níor se ballach sa fada an tíbheile Joe Shepherd go siar smachtaí deasa go rian níos fearr bhlach Cliath an ná Cliath túna scór Kilduff gur casa a dasóg agus tíomh lá teisteach an ceann sin blocáilte agus pabasí seo go héas gan tam seo go Andrew Hogan national gear Cavanagh agus James O'Sullivan thughain puck síir sin níos túisce cos game tóí aige fear bhlach Cliath dena cínta go raibh leis an Cedral an tam sin Conleth nach puck sleastatán mar go leor botún an dáhíomh chaá sin rá feici aineach ní scór beidir go na tacticí beidir gaidrú go bhlach Cliath go bheith ganach ní gaiirí lob na scór níl tíbheile an Páirc from Murphy ban teasteach fecinse mimnar samnis ag í bháilí mar an caiisiid ní ar éibrú tíad na lámha Can't sin cúta san éir an tamsin ag Dan Ravenhill is sé Craobh an tamsin agus beidir go dríoch Dan Ravenhill an ceann seo for sé ceann a gcuine síontir bhlach Cliath sa srá Páirc Chrócaíoch ceann seo pís amach háidir ar a tíobh sin go Páirceach tá sé go chumas ag Ravenhill an ceann seo chuir sin tasan ceann seo pulsa gearge i dro scríní
Think she shouldn't saw Faddock Screeney me she's because a routine Gertie Adam Screeney Fawcett he said a tala because it's Gertu Ashen because Droch Gertu Adam Screeney she gets to smart to Jan was Nimmert so fought in shot he goes Sullivan he shouldn't call say Patrick Lyons wasn't in the Conor Craobh Farchula she came come Tom Rater Nish Christoplish Nimmert as well Adam Screeney Titi agus Tasha Abian Clog up on Taroga a routine bait no Hush agus well Leanne did meet plan where course Iomána Gira Adam Screeney Eka Gertie Dieter Filse or Gertu Blaine she Kieran conscience Smatu she begging in reward agus the plan with John Tivline agus ní bhain go buile seo go udan í bháileach is buile go fuair an tíntrí bháileach amá agus Conleth seo leideach chéad cín go focan na sira fáte Adam Screeney agus í seo Éad go se Cearcleoch an Naomh meáchan nach réid Cinta go méid Leo Connor a súil go mé scrín an fácht ar a barcach chuir tú mar sin nó nach bhfuil éidir an eice le dúirntaí tú an cos Cliath an béidir duna cinnta go teanán seasa agus an bhfuil teanán lúb agus titim i gceartach béidir go se cearca leor Adam Screeney le cúna é tá ní éana gur sin eiceil as well, Adam Screeney fought to the bark, Sasa Shanekel. Just be checked much Asian for Cog, and one show Hugadach. Well, and then did I even check a composition. I guess that's a piece of my force. Good, Lehamahain. Conscience fought to block Clea. Well, Hadisht. Glantasus, Egg Shirley. Shirley O'Sullivan is Cabinet Anna Wa. See Adam Screeney, Riath Calculor. Ach an Conscience Grúte Cal Kennedy. Fair in the Sar Shelley. Agus puck séir block Cliath tá. Agus fucker seo seansaigh Daniel O'Kelly. Mar bhí sé a fada cin amach réitear óla Conleth Dan Ravenhill happen. Tá Clufán stádach go dtí seach. Ní nach an trí faointe. Daniel O'Kelly hold sheer couple of slot eile. Conscience bulte, you're in Connlaodh soch fada. Nach dina Conscience Crean, chead a cín could have moved block Cliath. It's more vida sin. Agus gan éic an could have moved I bháil agus trí faointe idir atrub. Fátaráis an hína dó fátaráis a glím hór. Tín se cear cean cliste ag maithin. Se dinta go deasa I bháilinn seo. Agus Donald Shirley roch an cínach anis. Tag an brúh block Cliath. Agus block on my Crosby and Thompson. Oberwag block Cliath Danshid. Tín lína cearch cúgus an sin. Chúisiad an cín. San an Crosby anis Gertie. Agus eisna fáil. Beidir Cluiche chamá inis gan second. Ní O'Connor olaisteach a Conleth. Gur beidir teachtrach olaisteach a glím hór beidir fin puck amach mar Decker ol gear an tamar fad. Sitar caite staff friada. Grúte. Ag Niall Furlong agus eisna fáil Cavanagh. Cavanagh so san éir hains Conscience a Conleth here an sin mar chosntar sam leis. Ach tá Screeney a boga gomá agus boga Cearcleoch. Brendan Kenny cuairtú puck here in your worship. Couple of second toe kick Shirley and Thompson. Stachas roll lines, did go mag lines a Tom shot. Agus puck séir grúteag lines tá fiada. Agus éis se slua tá an shot as I bháilí. Tá na seachtain na blink den óigus ina bantaine bheits a glufa ach nach leantaí bháilí takeín shot go lóidir.
agus scríní ó cuirtú a 5 pointe. Ach níach muideach trí cín ar fad as an immert go dtí se sa glufa agus léironn se an beidir an tús atá. Feiceann James O'Sullivan agus Shane Rigney cant le chéann seo í Fhailí. Nach an gáin Aaron Sasson ag scríní. Chéad cín mar sin atra bloc Cliath ríis Gearhol Geor ní an ráha cup. Ceann sin grútas an air. A sé mar scór má tá sí an ard ach ní bheith sí Crean ó tití machchas lábhar Croc seantain seag lines which sábhar má denta Joyce an Thompson. Fearnaí Peregrine rinne se go má. Mar hit sí agus céan ar hangfuil lines choláid sin leis ach feiceann se bedam scríníonn sin ní te sásta an hain. Tá se bacach. Agus bhfuil tá bór fad amach aige nes go dtín lína 65. Ní se a choirí iontach chaithne sin rá. Seans aige scóra le agus chúcín chuir atrab. Níor bloc Cliath scór le chúna 10. Ceann se pulsaigh scríní agus í Edna Fríde. Aaron Sasson, you're more on. Agus fiúnú bhfuil sé ceann sin níor se an chumpórtach. Cúpla scór cinnúnach an seo ag Fhailí. Téann Geor bloc Cliath. Ní ráthá laid ag bloc Cliath caiisiad a Uíbhach. Agus bhfuil tactic nach le Uíbh go dtí seo. Áte Costello. Nes tá sé nána seo Uíbh as. Ceann sin Costello. Stachad dro O'Kelly. O'Kelly free route titan se. Agus chusin denta ag Fhailí. Ravenhill. Leabhlocailte fáte ag Conor Egan. Tá takeísteach san inneo Egan. Gan duine deoir ag Fhailí tíbiste. Can sé sin ghil siar. Mach fad le Shirley. Shirley Hopola. Tá sí taistil ach tá sí Émir Clay. Agus go bin an chéic an de chumú ag Fhailí. Cumach tócaí sciúpaí ag bloc Cliath. Bhúil siad ná scóráil. Fátain seag Murphy. Murphy isteach sa gáineáil. Tró Gaffney agus imreile sin sinna Graham. Tá sé pulsa a tíomhlíne. Callum Graham a túr faoi. Is seo contúirte ó sí a gól. Tá sí isteach a gól. Botún denta ag Liam Hoare. Ní mar ránach ra éon scór fáte ag bloc Cliath le chúna 10 go lista cúla acu. Agus ceann Rimon na Cárthach agus Callum Graham fearnaíomh Jude chuir isteach an slitir. Agus bhfuil splanca hasú bloc Cliath se fáte acu. Denta go deas ag Doyle. Pas lábhach ag sin léite ag fear bloc Cliath. Agus puck sir ag bloc Cliath. Agus bhfuil bhí muid breanmh Fhailí tugadh ceannas ach cúil mar sin túir se fuinneamh. Go lead bloc Cliath. Agus has to rud cinn twub. Seo that Connlaodh and clogged Craobh for a second. Connlaodh baited to free. She tangle Carcaglior, but she should Geor. Kildufferston chin, Bishop Shiga air, Flock clean, you visha. I guess she fought to dash, give all these into the mark up, Cousins Wajan to Tom Shaku. And his law of turn you sheer. Russian puck service on. I guess okay, Liam Hoare and Concha. There's a team of Lashiganchin, Hushtach. Garage Heinz, we shall all suit on the law of Chin. Darsha, there's a ball, a loose Gamach, and you're Idelish. Shafartag Murkama, Conor Groke. Connlaodh. Agus amach fad le Joyce an seo. Luckily into the Gama, but he's going to money agus a fólum. Go chéadú le piece of fecinn trip sin imnoí sa mesh ag Fhailí Tamar fád sí sheer. Agus a sin grúte leis ag Shirley. Dummy all the Shirley fós ag imot. Ma mín scór a seo. An ceann sin bulse agus tá sí Aaron Sasson well níl. Tinta go maith Joyce. Agus Laighean tú Fhailí cuirtú puck sir.
Conor Egan touched in chin. Chadísh ben imrory submission chin egi Fhailí. Fáilte James O'Sullivan, tá Egan fósa sté. Agus beit Uíbh sí ó, ní Uíbh cosint wá. Agus a cosint sitar cáilte. Conleth fáilte aige. Agus gro Cliath. Cliath gur Uíbh tí na lín session denta gadastic O'Kelly. Shepherd, Ashford O'Kelly, Nish, Tursha Fuinte. And Shaw, Michreen, and Posta Bultige, Agus Ashtachalova, James Mahan. As well. Chancellor Amy Moo, Cliath. Shutter Fotig Ravenhill. Raitur Skililesh. Yeah, come on, on, Bishop Limerton, Yakwood. There will be a minimum of 3 minutes. Sinumad, Tina Higsmakante. 3 minutes additional time. Sinumad Machine, Gone Bishop, Fought Trike Dara, Kilduff. Dara, Hulgor. Yakma score and shot. A Costello, August Tashi Shin. Emir, even of a Tesha. Shaking Emu, Cliath. Batun and Dahiv. Haha Shinara. Bishop Leitzig Cliath East. Fáilte Conleth. Canchin Bulse Kilduff Gishin. Kilduff Murphy. Stachatzo. William Horn Thompson. Ace Garo. Machfala James O'Sullivan. Amig Sullivan Chin. Schlitter Lesh. Kilduff in the toe. Holy Hogan. Shepherd coming Chorleshach. Zro screeny, Neil screeny, a bugger Garth Tasha Fos. Bakach agus ben Lachos really agus. Shasimul. I should not be the Cluiche at Lahama. Tom Cool Shin his Splagward give Cliath. Need a guidey low in the score in the Amshoot. Lucy. Can't Shin well. Harnia Verta Cup. Shina Conor Doyle. He fought to dash Cliath. Stachadro, Callum Graham, Smachty Graham, Free Ruig Mahan, Mafala Kenny, Hanimi Susna Tussia, Kenny, and he will Clay, and she Shin, Harchi, well, fell to the goal by the Quinta. Only Gaffney plays it around that Rafi. And plays Gushan Talish Sigade on Achanchin. He's got the count Garik Block Liachama, and Shakin, Vemimu. Liam Hoare. Hulgor, Machfala James Mahan. Murphy, I should call to Murphy. He's a false take down Ravenhill. Ravenhill, Bichek Macheshan on score. I'm shooting possible to reach the Harn Sassa no shot. And first time Kate score, he's Nomad. And gets for shot. And scored during the Captain Vesan to get that shot. August Seafuins at Trubanish. Tangwell Irish Ligan Cheese Cliath. Contra Stachadro Luain to Goinach. Yosha Fadishin. Costlow in the Gama. Machfadla Crosby. Cliath and Cliath on a score. Crosby free Roo. Cork come on into Conor Egan. Agus fair Cliath. Tangwell Atala. Fail at Amash and Hogal. Conor Egan alone to Sach. Keen to me. Chance Bonella. Egi Fhailí, agus an Sina Makate. Agus Liam Hoare, Ogog Screeny. Agus Fekich Screeny in Fiona, agus a Shul. Contra in the Laighean. Contra Jeffrey in the Mar. Well, as I mentioned, Hogel. Bulse, ni bheith sí sa fada be sí contarteach agus prapaisi after sí ráise Cliath agus le ham Shristein an formúd an squan leis a gúil ach ní mór de méidsin scór níos géideach í Fhailí iadsan chun cín ná den í Fhailí híanad sí ag Cliath bí go daisling gon dáir le. Kenny Contra Bulse Crosby, which Yarn Sasnon, Toshi Yarn Sasnon.
Scores as Crosby, a high Croia, a Kenny. More to Bulma, a get on Shitter. To Lovey, to Ravenhill, I shouldn't think it's as again. And a score close to father, Dan Ravenhill. Rigney, also Tora score, Ulchi Shinon, Toma Chiappa Gulchi, Aaron Sasnon. And score father, Shane Rigney. And he's first to Ash, go Kelly, Tira Shashin Fui. Ulchi Aaron Sasnon, Tasha Schultz, Aaron Sasnon, and score father. Pulse Tivlina. Callum Grain, a Turfui. She's a counter to oh, she's just a goal. Tashimi Stas a goal. Botun Denta. She called to Murphy. He's a false take down Ravenhill. Ravenhill, Bikek Mashashan on score. I'm shooting post the ball to the Harn Stas on Osha.
Na fórne leis ar a Páirc mar sin, agus blach Cliath. Agus Bulkins into coup. Tabla dina go peanut 3, 9 nádaní. Come with Adam Screeney, Tráchtaire Ash. Tá sé take Ash. Agus yep a routine a bhíon. Tá sé take Ash agus cinn go sé beter Cluiche ag le hama. Sin sich no met Adelaide. Áta baint amach le Laighean an chúige. Súla beter til scorní as sin fáte Kennedy. Fáte Kenny. Kenny och an Keen. Ceann sin nach drofas hit séidir rástún nu sé cinnte pass a hurts nu tuaird faoi an chumán. Agus brecin Cavan ar lan suas agus puck sér. Agus okay. Liam Hoare in Concha. Concha Butzig Hoare. Fast Fhailí the Kennedy here in Chinna Shane. I think Dentige. Smarty Gadasa Kennedy. In the pass intoch. Agus I think fought to Ashig. O'Sullivan free Vrew. Agus Fhailí is into. Good, you're pucking the Sierra. Agus Screeney, Edam Alachanish, and Concha Hogelch. Fos Nietzsche, a bugger. Anna Nintach, agus Feckin Chibber Tiltamach and Chinna. That's a piece of Amach on goal and shot. Agus a chun sitar dírecha líne 65. Ceann gear a beisi contartach agus fáte I réiste Craobh. Cimar go maith. Fáte leis aige. Cos cén tóci gartar se gimach leis. Gan mór an rá aige och an Keen. Laighean is gur tú score agus puck sér gúta go agus beid mar se an chamála score. Agus iirecht an seo ag Daniel O'Kelly. An bhar na leidú go háchúlín. Agus is na seansnaí a chud Laighean a mú sa géad le. Na heap go dóceach siad a sin. Peter Fátige, ceann nimmer tain se gear, grútegan san air. Tenta go man tam se Gaffney rolla sa tóra hole. Agus tá sí Fátige. Ali Gaffney. Orachar agus ní thug se seans go Liam Hoare. Agus well Daniel O'Kelly hol gear. Is hamar chef de bhíon. Nu rud bhí beidir planete ach Ali Gaffney. Na Orachar agus tána fóne a chó scór. Nes bhfuil freigra ag Fhailí. Sitar fáte leis mar finíl titan siúi. Grútan seoigh Fhailí fáte Ravenhill. Ravenhill I Fhailí chu leis chun Keen. Agus tá sí sin. Haran Saston scór dasig Ravenhill. Trí Keen fáte ag Ravenhill go dtí seo. Laighean is ceann seo mó díreach acu. Léite Kavanagh. Shirley leis héanann seo. Sitar fáte Donald. An ítach Donald Shirley, ceann sin fadach. Ní mar sem leis an sin blá Cliath an tamar fad. Caiisiad na seansnaí hógáil leis na pasnaí. Lá chúlaí blá Cliath Ben Lynch. Machan seo go dtí Phil Murphy, glóteag Murphy. Kilduff. Darla pass lábhí ítach staach fad le Kennedy. Spása Kennedy, tá scór freisin aige. Agus daibh blá Cliath sin go deas. Agus Hanahan Luas na Iomána agus an chéad teangáin níos áraigh blá Cliath ach Phil Murphy le piece of skill all the tam sin. Ceann sin ag Hoare smachtaí go deas agus biste síos a Conor Doyle go deas. Conor Egan an seo. Conor Egan a sí sin gear agus isteach lábh Daniel Joyce a rinne sábhail más a géad le. Conor Egan am ag inis.
Níor Trúisteach fad san an, a dro Kilduff. Ach ní ifin Kilduffi, ach fair block Cliath an Tadashi. Botún dinta Gaffney Thompson, she fought Tadashi again, Neil, Kavanagh. Agus siar fad le Liam Hoare. Stach Joe Screeny. Smachtig Hurling Screeny, ní ana chéadar, pass Glóite, dinta go deasach Shirley. Shanson Chug Shirley. Ach, tá shitter cáilte. Agus well an pass Glóite Screeny chuigmuid passní mar sinna Cian Lynch. Desarneach Screeny ceann clisteach. Héitin Newmach am an Thompson Donald Shirley bishop tímach lei sin agus Shansamú. Connlaodh ag Ben Lynch. Passní dasan troi block Cliath. Chola Crean go dtí seo Kennedy. O'Kelly. Kasha. Chola dasan os tan Tráchtaire fáil cúpla cos céim tócaíach réitere a fell dinta. Agus Carr. Block Cliath gimmer cumá. Agus gan cip sin cínta Daniel O'Kelly. Nes sé check it ar nuair seo. Don't wish it nan bidin can't I brew reach chance block Cliath a chur chun cín go chéadú on chéad númad shoots in the front chéad score. Count sin bultige ach tá sí breanú míchrín agus tá sí míchrín agus a héna Craobh sé tíimach lei sin chance go bhlá Cliath chun cín sa gofe. Ní tócaí. For love us machine block Cliath le cúpla númad ceann seo. As O'Doyle fear mór O'Doyle. Bishop agus an bishop sin grúteach Phil Murphy ach ní sí chuineal ste. Grúteach Conor Egan. Egan agus tá feartaí biste sna Lee Kavanagh. Clamward den sinnar Kavanagh agus bunta steige. Fósa gimach tá Kavanagh. Cliath se le score. Tíra chun na chumán score das. Agus das a gúnaí ag an bhfuil súslitir. Tíra chun na chumán. An sin Uíbh mé asna cín agus an dar le wad níos ár na bhí in chéad ón dáiran. Connlaodh lá na Páirc. Hier was a stach Jolene long tosach as an grúteach san éir an Thompson. Agus Graham a Queen ar chúltan cool fáteige. Agus block Cliath heis cool eáil. Agus a mó díadach. Hey Callum Graham. Agus well, ní mór an seansaní ag block Cliath na slitir chuir stas a géad le. Ach tá Graham fuis an slitir ina lámh. Agus well Cliath an se go dasí. I should see a cat to block Cliath. Tunt into Hakup Sadarla, and is it Imichan Keen. Kenny Nisha Spas again Tifshin. Puki Sus. Like Brendan, which an on score for Sus Luain. Tashi Shin hard sass on score of out. And is based on a match in this block Cliath shot to attack your hope. A high session lob. And is 3 points in ish. Block Cliath and Keen, a Brabna Sue, Nino Makatse. Agus tá sé gimar cumá Sadarla. Connlaodh tenta go Hurling a Conleth. Se faoi rú. Mach fada na cóileachí club Ben Lynch. Lynch at Ashe Conleth. Conleth chud a slitir stach an Thompson. Fáte Ashe James O'Sullivan. Agus Boston Chug Rigney will score leg Rigney. Tá sí sin Haran Sasson score bhí tastal. Dara can fáte Shane Rigney. Agus sepin onadí tíata stach an Chug go Uíbh. Substitution Agus bhí a hochtig. number 18 Cathal Robinson replaces number 13 Patrick Lyne. Patrick Lyne's a fog apartment agus Cathal Robinson tíata stach. David Lucy. Gaibrum Pokamach ní sár Sadarla seo. Cilín Costlach botú dentige. Agus bhfuil fáil denta tá. Agus bhfuil le féils go bhloc Cliath tan líor gár Gaibrum Sadarla nar hitsin se. Chun tú Luain faoi rú agus Phil Murphy.
He's against second ground foul and then take his chance. Ella in Choik Screeny. And he score fought to get Onyamert. Shane Rigney fall Cluiche. Nach bit nas Droichead a shoggy Wally Bishop Bix and Nimmers. Blockly la rochul to the order. Agus token screening in Concha. Agus Rigney fall Cluiche. Conchin bull to Galag egg Screeny. Agus bull to even love it Desha. Martian shit. Uíbh is the Curtu Splank and Jop. Puckmach all the intention. Egg Joyce. Cliath. In the pressure Roshin. And get a shitter fought to Dashaku. I give all league is puck here and touch up. Connor Doyle over the Goppel Zentic Doyle. He's been Puckmach. Gama egg Daniel Joyce. And Chin Learad Colte. And chance Irash egg Screeny. I don't wish I found the Machler if I get him Screeny. Garro, as well, look at to Uíbh me hostage. I wish I was about these for the Stach. You don't go a Stach or Screeny. I guess in Concha Bultze, egg Adam Screeny Aaron Saston. He scores to door that. Shocking fought to get father. It's a Concha goodie dash at Connor Doyle. See, Puckmach Gar, Imi Moore of Cliath, and it's a score like Gaelsa Cup, Tashimi Moo, Neil Volley, Tuggle Canis. And Raven Trigger of Cliath, Tashagama, Daniel Joyce, and Rollish Nimri, Scapamach, Couple of row to Bert's, Lorna Park, and it's Kiana Cupshin. Now Daniel O'Kelly, Amagin Shitter Hurtlesh. To get ass and Tom shot. Cliath, fought to Kennedy for Shakon, used Tushkin, Concha Kuntuch. Bishi Shin on the Carno get, which is just a goal. Oh, block Colleen to Fishy is still a love Gaffney. And I guess Chapin, Andrew Hogan, I got a hum on Leishin and score for the tongue of Cliath. I guess you're more to score Gaffney. Can't say so Valintach Tintin. Agus don't share a bindlish the Keenshin. Additional element on the camera get. Conlorian, he's different Ashtach in Sadorda. O'Kelly Nish. Gosh, and Shitter Lesh. Fought to Dash go Rian. Rian Vashashon score into. Atashin Har on Chaston. Harp Orfad. Conlorian. Rushan Puckmach. Hookshan pass. For Shadasha. Agus Haran Chaston. Agus Blocklia. Ash T Keen from Keen. Father Haynes Liam Horn, Concha Bishop Gulaz, Uíbh Neil, Leitzig Murphy. I'm sure Kennedy Hain, he's Shitter Gay Ficus. Egan Ongo Uíbh, Zachartig, Ainden as Uíbh Shitter Ficus, he fought to Dash, Senan Crosby. So Gaffney, Goffa to go holding at Gaffney. Shachal Shear. It's not to Daniel O'Kelly, which I think Hurricane Churatrub. Con Ella Amu ag Cliath as well. I'm the chance to talk ag Cliath. I should piece of and Keenan shot. Neil Uíbh, Kimmer Commassador that Guzzi shot. So Doyle. Past that, Stafford like Kennedy. Janan Dorn Frintal, Kennedy, Incha Hainro Kintse, I guess in Conchin, Imimu. Zeitach Block Cliath, Hugfinzach and Keen. I think it's Keen Fosan. Even Hilger and Conchin Fukasosa. Fui is in Bishop here, Fadnish, Zeitach Block Cliath, fought to Kennedy East. Zeitach down, you Pukasos Galore. Couple of Kush came to get a real buntish to get, Shitter called to get. And I guess Puck's here elevates on and shot, go Vlock Cliath. Well, here I'm on the Vlock Cliath at it. Put him banish to Vlock Cliath, come on. It's Johnny McCaffrey.
Peter Kelly from Tommy Gibb. Johnny Caffrey V mar chapsin bhlach Cliath an oil leis na blianta. Seo seans an teag Daniel O'Kelly. Chiad a cín chadatra badíist. Agus in Ceansin tá sí soch Crean ach níd sí fada. Agus Liam Hogue. Zan a cín tró sinach. Sí Hansen is bhlach Cliath marna sin a bhéadú in your Hogue siad. Fotig Ravenhill. Anna Cilach sa Clifa godí seo. Tita sí in Sugar Screeny. Fotig Screeny. Ach, smachtaí agus Cousins Wá denta. Agus chacha David Lucy Walla. Job Madden to get Adam Screeny. Níl méid an Shelby Mistach. Agus Conleth an Hooks in Ceann Ceannas Ego Rian. Gerfa Murphy am shot ní ail leis. Fatrashix Shirley agus Puxir es gama. There's a race to Conleth, Phil Murphy and shot. Big new to one Green's name Riach. Well, Cliff Carew Canish and shot. We're even a couple of start to Rudzach. If I can chip Phil Murphy, if all Cárthach, race to Conleth. Dorn the call to Buig Cliath for Brendan Kenny Cairns a gate that. Number 11 Harry Sweeney replaces number 2. Our route into Cliath. Harry Sweeney to Tráchtaire. Substitution on the Dublin team. Number 22 James Norris replaces number 11 Dara Craobh. Our route into Cliath. James Norris Ceannais Dara Craobh. Agus Norris Mistach na tosia. Sin every híine Cliath bantamach, should ever híine Fhailí. Den Ravenhill Ceansin a casa ach tá sí na feed ar an tasnan. Scorma agus scorbí tasalo Fhailí. An bhean na leid gá Hurling. Agus bhfuil éise loch leanta Fhailí attacking Juggalaid ar se Cliath agus Ben Lynch. Drone Norris at the Tráchtaire. Counter Fotig Ollie Gaffney on Nicholas Adorla. Kepa she showed James Mann. She called to Mann, Fotig go Kelly. Come on, Squeelson Chinach. In Ruggy Fukasos Fiera and Crosby. Crosby on score, I'm sure of Cliath. Agus Cairn, Aaron Saston, Fragrama. Agus Cliath Connlaodh Varnishin. Tamar Fad. Throw Egan. Hashin late agus Goffat is near go Hurling. Like Ben Lynch. Which had done Cliath to score. Neil Cairn Elmo. Tenta go Ben Lynch. Crosby stoi vi score am shoot. Go Vrú Cliath Susadorla. Ta trúr foki tivistero aku. Different ta dinta geshin. Conscian late agus Guti Costello. So let me hear Team Lena Carl Kennedy. Top Imri in Asfeld Daw he of Purcell go Cliath agus Kelly going in his hand go Fhailí. Agus fair to Adam Screen you ran Chalon Cliath. Magni mission count shot a whole gal. Passing score no roll go Fhailí. Can't ní sin inta ní tangwal inta is Ganshin. Agus Puxir macht an go Cliath. Agus na rudí bega. Tá sé sit amach agus tarlún tre go Cliath. Sé gimmer le Lewis sadar da shot. As we turn le in dig fós in return. Norris going counter Rota, she fought it Ashik, Brecken Kavanagh. Kavanagh, Hurling Keen, pass to Fadla Rigney. Rigney free Vrú, and it's a counter late, Connor broke. On the Identic Farhula.
Fósa gimar leis, ní féidir spread ríist. Denta achos yn derfad. Smachta go hall yn tamsin e Graham. Norris, wy'n sesiwn an bloc Cliath o'r ceri cyn chwn cyn. Toshan an bloc Cliath o'r ceri cyn chwn cyn. An sgôr y ffad. A cha tosi e Conor Grog. Yn gysyn am ffer. Ta gymryd gydaws gyfloc Cliath. Marsin. Och, teg y Cárthach. Agus níl gaidí le Uíbh na puck amach sin áil. Ravenhill. Stracha dro. Lee Kavanagh. Kavanagh agus fáil denta tá. Bhí heic mar seansa éascann seo Adam Screeney. Seansa Adam Screeney. Conleth am siúhain. Can't bultige agus tíle haar an spot dubh maidí ríist nach sé de brand puck na sér Uíbh has doch rud cinn op splank Peter is score an immer to Screeney ach an can't bulse man shasta nach hun canchen agus an sló an taine vesach sló bra tíf se go fork. Can't Garney saw. Uíbh cuatú puck sír. Ní bhuair sé agus an sitar fáilte leis a Conleth Conleth san áta fear lá Páirc Uíbh. Agus sé Naomh Furlong. Furlong isteach Joe Screeney. Screeney gur casa. Fósa go leis an ceann sin. Bulse Gear. Agus isteach lábha Daniel Joyce. Crosby. Called to Crosby. Before Lee Kavanagh in shot. Kavanagh is sure to Tora as block Cliath. Denta achos in denta block Cliath. Then Cliath to scornish. Gaffney, Tinger Shalov, and Tamar Fad, which an score alarm sugar block Cliath. Tashi Shinhar Saston on score. A golly Gaffney. Tidach Shasalov, I get Tidach Harn Saston. I guess block Cliath. Quillen the goods. Agus fair. Uíbh crampa, tá sé Harvard 10 shot. That's a rud sin nach chun sé steach Peter in the himnaí. Tá na Gaffney mar out fat to door that. Nach lína leachúil. Tá Cliath gimar cumá. Agus Conor Egan teachta go héin. Tá sé an díisteach. Ceapan go dúra. Tá sé crampa canasó agus tá sé ahananta agus tá Devin an díisteach an chop. Number 19, Owen Bailey O'Brien. Owen Bailey O'Brien teach. Nás Conor Egan. Conor Egan má bhí mar áil súisce de mar péil agus am once minar go Uíbh. Owen Bailey O'Brien is imíisteach. Scoring the tassel Uíbh, ní mitch nach sa dála. Na cool the fáte. Agus well Brendan Kenny Tális an sin puck sír tán. Tá Brendan Kenny cuarta buíocht ní dón gur thugam réitir puck sír an sin. Cé go duine tangáil cinnte le Donald Shirley. Well tá sé sin sí scortaíoch. Agus Brechin Kavanagh gave a canis réitir an sin. Agus Lee a hín isteach annach an réitir. John canis na himrig is míú hub. Ceapaigh cin cinenne tá dinta ge. Nach ar bhealach fila se seo blá Cliath. Agus mu tarnta séanam an fácaí. An Don Shirley cerca leor. Agus an sitar hála bheith caitisteach, ní féisí agus an dochtar hééis an fágáil go fóil. Agus a caitisteach.
Chéad scór le Cinnach, Ceathrú, Atrub, Cliath, agus Brendan Kenny. Mutan Connlaodh shoot Kenny or Lawn Páirc is Blolasha, Marta Shimi, Howard Sasnon. On score ag Brendan Kenny. Agus score ves Cinnach, Chúcín Atrub. Agus Bades at a big Corkin on Cliffe agus Matan Lachudma Foki. Howler got Dastach Bades are cool in Shivadi. Ceathrú Tige. There's a Conor Doyle. Tarnian Doyle, a plan of the blue, had I done to Fairvlock Cliath will for Shan come on the chin of the hush. At the Stitter fought to Gaffney. Hanur Shani Island she smacked out. Agus Carl Kennedy, Eshin Gertie, Katsi did a rate tour. Agus Puxir, Tagonga Buckley. Carl Kennedy at a bark, Gertie. Shoshansk of Lockley, Roll. Tiluch and Keen. Agus Daniel O'Kelly, Ray, Leshin Concha Hogel. Carl Kennedy, Kerkalior, capping over shot. We're hiring Conor Doyle, or Shitter go shot. Bulls to go shot, but Leshin Kerkalior. O'Kelly. Hargan Tivlina, Fadeshin Concha. Esholu Harrison Saston, Tamai Yapigo will she shin on, August Taw, on score. On score, Fads. August Shaking, into the Fornia. August Will, Evolly Fogus, Lon Lacreeve the Blaine shot. Concha Grew took up, fought Donald Shirley. August a score, fought Tige. If a second base there, Shakinu, Polish Staffney's foot. Nach an bhearn leidig go cúig ríist. Joyce Olfada. So Daniel O'Kelly. Níorad fada ríist gúte. Fáte Gali Gaffney. Gaffney, Cliath se an cool. Fáte! Fáte Glo Cliath. Agus a fáte Gali Gaffney. Connlaodh. Agus Bades go bin sin. Agus an ish tá Crooklad Zappa ag Evolly. Agus Cliath it in a cholor cart. Trí King go chúl fáte go sa dóir leis. Evolly nish siad an hasan de cúlwo agus ní ina sesin an cúis. Concha mir híomh love deise. Joyce tugel Concha cupi machfáil Crosby. Crosby it is an vertíverste na clogad bána. Graham agus Gaffney. Craobh Fhaibne and Dóir ar fad. Kavanagh. Harry Sweeney. Agus Shane Rigney. Níl Tiet Sangwalch and Crean. Lochlear Curtu Puxir in the Uíbh that. Shitter Egg down Ravenhill. Ravenhill free Vrúg Burt as Lochlear. Agus come on Squeal St Thompson. Puxir Keinse. Well, Aru like Lochlear sa Dóir leis. You're not going to see the hammer. Agus Cara Doyle got Cabinish. Agus Corta Bui Kapanik. Harry Sweeney. As well, Ashter Intachvig, Evolly Nora. So Grief shall Rintak up Gemertzach. Well, Kapin, Will and Boar. Cliath shall Cleath up, Mar. Cliath on an Darnach in Carrow Coolchin. Kapin, Keenton Bua. Puxir, Egg O'Kelly. Concha Joe Norris, Fátig Norris, Jalan Scoram shoot, and Corcumon, and Breckin Kavanagh. Tom Benach Katze, and goes on the Elefant for Rick of Cliath Ceathrú. 10 Hor Fada. So Ravenhill, fought to the Dory or take Ravenhill to Puxir, Fátig Chama. And goes Cliath, Captain Sostig Amanish. What can they see our machine Yela? Substitution on the Dublin team. Number 10, Joey Canaan, replaces number 4, Cathal Kennedy. Agus Cathal Kennedy, Tráchtaire, agus Joey Canaan, Tráchtaire, it's a bit of jet. Not Kennedy to me, she's in chin. Agus Crampug is for Shabulle.
sé ceir ceapin. Screeny, má seachas tas mosca go bheith muid. A cool tasó agus péide. Agus an gortú sin screeny sa géadlach. Ní bhar sé scór ó nimmert. Agus David Lucy dine job ahead Conchin. Hol fada agus beidir gíocht sí le scór má tainn Fhailí bhailí fear eile. Agus imi move faoide. Agus an Conchin a move. Cathal Robinson bhfuil an Conchinach. Well, funny ver fad cáilte gíbháilí sglufa seo. Chéanú med. Simnéis an nimmert sé bloc Cliath a Cliath Newbridge. Shepherd as Clontarf. Agus bhfuil an Conchin a move. Tá sí move tá leor chance ní could move bloc Cliath. Nach na chance ní hog siad na cool. Strí cín sa dáir le ceann an táilób sa géile faoi ach is Connlaodh. Briste síos go deas Shirley holsta tóir ach fáil denta agus má dearma le bloc Cliath sáta go máis na fáilte géile ceapin. Shirley bhí holchan cínach. Bloc Cliath gur cúla hachan tair mar duile. Shepherd a fáil córt a buí. Even helicopter. That's cool live doing in row cup. Agus fair block clear off, stop up. Agus shot poor mark of block clear. Maar Cliath an chamar shot, agus howle Breathnach agus. Man galle kan kern met Cárthach. Fish is a glyph can Nora, you remember should come on ní sin agus. Give it to Rosa door dan shot. Fair you value force at tala. Brenna méid imnoirí tá stintin againn sitar sin ficus réitir fá frí cear chaisteach sgrúpis féidir leis. Caite isteach út grúte ag blá Cliath níl. Fáte aisig í bháil go divan. Fásig Ravenhill. Fáilt into Ravenhill. Agus puck sír bheits an. Well, sinnicúil blá Cliath ach well hicca. Gus an ceann sin tucí sciúpaí. Squealing in Rachel Lesh, agus beidir clúis the goal, Haran Sastan for Yeda. Agus well ní tád a gaibhrú go Uíbh Asha gur squealing in Rachel Keg and Conchin the tucí sciúpaíach. Jamie Haran Sastan Carclor. Substitution on the Dublin team, number 19, Senan Bulger replaces number 23, Callum Gray. Senan Bulger tataisteach. Agus Callum Gray, fága páirt nimra. Niento finish go bíad bloc Cliath éis glufa Laigheanis. Conchin mi Haran Tíomhlíne bhfuil tá. Agus nach Tíomhlíne Uíbh cuirtú slitir sciúpaí. Cuirtú cool tá siad an seo. Conchin Geara Conturtach. Ach, Prabashi go héasca agus ní bheith difer alaid Daniel Joyce. An ceanse hógeal. Téinte Joe Norrisach Fhailí bháilí sin sin le séanach. Ein le Fhailí bháilí áilisteach na lámh. Agus puck sleastatá go bhlá Cliath. Agus bhíonn go slúna sé fágáil. Geara isteach to Crosby. Fáte again níl agus má bhí Prabasteach an sinna sitar. Fáte Breckin Kavanagh. Bei sé sin gimmert is na sínsir. Ach planan se gur beidir Aistear faoi fiche Hartan seo go Uíbh ach bloc Cliath i dtís piseach ar fág úteach sa dáir le. Agus an Conchin smachtaí agus glantaigh David Lucy. Niall Furlong. Furlong faoi Rúig Norrisach. Ein se tíbhile an fáirtein ceadú mar Cárthach.
agus ein lá choúlaí bhlá Cliath na Ben Lynch agus sesin Cliathnas an slitter agus an bú ag bhlá Cliath bú ínta hacu trí cúil forsid sa tála sna chin Craobh agus Bishop Creek gladí Fhailí agus well útma go bheith an rins gona himar hééis Cluiche sé bhlá Cliath atá mí tríd go dtín Cluiche Leachanais agus an scóir dearnach an seo bhlá Cliath cad a dóiag I Fhailí 9-7. Kenny Contra Bulte Crosby which aren't Asnan Tashi aren't Asnan scored as Crosby a high Croya Kenny more ta Bulma get on shitter ta Lovi ta Ravenhill I shouldn't take it as again agus score close their father Dan Ravenhill Rigney also Tora score will she shin on to my Chiappa will she aren't Asnan and score father Shane Rigney as he first to go Kelly to session free Will Sharon Sasnon, Tasha Schulte Aaron Sasnon on score fad. Pulse Tivlina, Callum Green, a Turfui. She's a counter to oh, she's just a goal. Tashimi Stas a goal. Botun Denta. She called to Murphy. Is that false take down Ravenhill. Ravenhill, be check my session on score. I'm shooting possible to reach the Aaron Sasnon no shot. Peter fought to get Conan your time check Gor, Grutig Sanair. To come on Tom Shaw Gaffney rolls to Tora hole. August so she fought to get Ollie Gaffney, Grutin Chuggy Fhailí, Fotig Ravenhill, Ravenhill, Fhailí Churash Chun Keen, August Tashi Shin, Haran Saston, scored Dasig, Ravenhill, Darla pass Lovi Intach Stachfad Kennedy, Spórt Kennedy, to score fresh again. August Dive the block, Fosig him at Cabinet, Cliath shall score, Tina on the Haman, score Das. Long Tussach Ashin Grutik, Sanair and Thompson. Agus Graham McQueen or Hulton cool fought again. Agus Blockley has cool. Pucky Sus Eg Brendan, which on score Fuka Sus Luain. Tashi Shin Hard Saston on score fought. Agus Boston Chug Rigney will score leg Rigney. Tashi Shin Hard Saston score Vitastrup. Dorican fought to Shane Rigney. Carno get which is just a goal. Oh block Colleen to fish is still love Gaffney. Agus Chapin Andrew Hogan. Chumán sitar leis, fáte leis go Rian, ó Rian bheith Sean score ínta, áte sin har an-sastan, har báir fad, Cullen ó Rian, Blá Cliath, agus Ceann har an-sastan, Fragrama. Take a haul Ian Thompson, Graham. Norris, which is an Blá Cliath, chun Keen, Tosh an Blá Cliath, chun Keen. Gaffney, Tinger Shalov, and Tomar Fad, which on score alarm Sugar Blá Cliath, Tashi Shin Hard Saston on score. A golly Gaffney, Brendan Kenny, which on Connlaodh shoot Kenny or Lona Parkes, Blolasha, Marta Shimi, Hard Saston on score. A Brendan Kenny, August Rutik up, fought Donald Shirley, August a score fought again. If a second base there, Shakinu. Here it's Faderish Gutse, Fortig Ali Gaffney, Cliath Shashan Cool, Fortig Blá Cliath. Sin Ceann Tucky Skippy, skill in rates or less, get bit Cliath the goal, Har and Saston for Yeda. Agus when you had the guy